Alessandro Italia langsung di Indonesia apa? Oh ya, Australia. Dia kita fila berfalis o aline foti falis 10 detik. 10 detik. Bali detik. Kita bandera verdi kotuk lebar, manatu venture side.
akan bayan Fatih Pertamina ini ya, lebih max National Timor, ofrecemos halabut, konaba, oli, o kuan lagi dia, oli, hopefully, yung modelo hat, hopefully makato, hola rua, belehatan voicer $2, simina, gratis iya, Pertamina, maybe $2 de, oli nebe magita ini, se hola rua, voicer $2. Oke, Pak Zee, agora dá um entendimento, marca a presença Rusi, diretor utama Pertamina International Timor, Bapak Beni Hartowijaya. Selamat datang Bapak Beni Hartowijaya yang sudah hadir di antara kita di sini. Saudara tamu sirhotu, nafati kami informasi buat sirhotu kan event ini hanya tema Pertamina International Timor Road Race 2023. Ia ambil itu pada komora lorong Valentil lebih mau lorong oi di 20 Agustus pada lahat nulur singwalo. Dia malu sirhotu nafati event ini itu berhari ya garis starter ba. City Film Maya klase Supermoto 3, klase SE 85cc Supermoto. Hanya pembalap rider sila Hanesa. Rancho Rayvax, nomor start 88, Husi Rayvax Racing Team. Alderico Jesus Barreto, nomor start 512, Husi Hagapiro Racing Team. Alexandro Fame, nomor start 155, Husi Hagapiro Racing Team. Larson F. Souza Borges, nomor start 168, Husi Kazize Brother NBK. Akung Vieira, nomor start 10, Husi Hasolok Racing Team. Anong Minta, nomor start 07, Husi Havestor. Chico Pereira, nomor start 77, Husi Hugo Amor. Noikos Leo João Paulo, nomor star 189, Husi Tim KJJ Brothers NBK. Dalam tamal sila agora daw ina haray moto ia klase Supermoto 3, klase SE 85cc Supermoto.
MRN Franjo Praibas ono mostar 88 ono tuin bermaju Joven Silveitos ono mostar 24 Kabas Motor itu irikan Ako Flur ono mostar 267 Haksalo Presentim itu irikan Benjamin Abino HB Martins ono mostar 13 Nalol Lai ono mostar 50 Siwan Tim Isa Kamsagana ono mostar 299 usi TEP Racing Team itu irikan Tino Nunes ono mostar 93 usi MRG Racing Team itu irikan Francisco Martres Pereira ono mostar 72 usi Sanlai Auto Racing Team itu irikan Juvito ono mostar 21 RMN itu irikan Neres dari Pretas ono mostar 222 usi RRT kiri kedas Elvirna ono mostar 077 usi R Merah Tim. Ini 5 kelas bebek 2 tak campuran 115 cc atau 125 cc. Dia ke kelas ini sudah partai star ini mau obot atau depois identifikasi itu kita share valid program firmai. Tambah sih ini emosi seremoni purak yang kelas ini. Tenda pag kita sindi seguro liu. Saya ne nak doko hal itu tur nak mate. Sempre nagmate. Dia itu ne. Itu ne. Bapak kita sering memakas kita konsentrasi sama izin Major General di Tantrum ya Indonesia ini yang masuk ini mai partisipa ya Fatidane di tenda VVIP ada Bapak Wakil Perdana Menteri, ada juga Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dan Budaya, ada juga Pak Wakil Menteri event ini dengan tema event ini Lola dengan tema event ini adalah Pertamina International Timor Road Race 2023. Terima kasih untuk Kementerian
di Sosakin, Presiden Sim, presidente. Terugene atau hakatwa ami convida com respeito a tomar para sua excelência e tatu foti fina fare para estar sibuk dengan hadomi di parte governo atau hadomi na parte desportivas del motociclismo e a momento da nemos e a fase final e precisa na parte governo e tudo e precisa na parte estado e tudo vai a atividade financeira também acompanhamos os Iya Pak Beni ini Pak, nomor kita dia Ministro Juventude Desporto, Arte e Cultura, kita bisa Ministro Finanças terkait itu, iya temos que dar Pak Beni, Asal Federal, Musik Indonesia, temos para Musik Tenente General Força Defesa nia, tuh marcamos presença né, kita dia Komandasi Polícia Nacional Município de Linha, Mosiane, kita biar kata bos presença na bema seria e a tu for na parte motivação vai ter balap tira proses tira de bema com você por meio da partida
Tiene el presidente de Federación Motociclista, Luis Montero, os acompaña en el bar. Hoy a nuestro comunidad, su comandante, escuadra de Alejo, Alex Comandante, señor Alex Samurai, Anda naik Pak Arya dia dia na baik kare Murat Teres Pak Kadis Kancen antara lagi sih Pati Mahabaya dia komandan sih dia ini mediasi nasional Ilmus Media Promosi Internasional Indonesia Bos Hakat Media dia berikan kepada pemedia Sina dan untuk mengenali usul mau Eder Biar atau Ibang atau Panjang Selesai memang Mateus, Senhor Mateus, nessa época vamos ver para o parlamento, mas é também a câmera vamos sama dia. Dia Semius live saya acompanha, obrigado pela presença, Esther TV, JMN TV, RTTL, TVE, Timor Post TV. Dia Ambil lagi dari payung baku payung pada komandante Sekolah Jepang. Dong Ales. Ya. Walau bahira selesai aktivit bandera, media sirat beri hati purna suri depan para labene komoda rapide. Ya, atenção outro, senhor comandante, vai levar de bom. Media, para lebih hal ucida pembalap seri rumoras, dikliu Michael si kulunane, dia kliu, sorry ni, para saya siuai, saya dia mas toda, dia. Obrigado por sua excelência, senhor vice-primeiro-ministro, se pode bandeira estar. Sina nebema yolo vice-primeiro-ministro ataupun awal mos baik tahu kata vice-primeiro-ministro senhor Asanami ulung mos aktual hanes ulung mos presidente Federação Motociclismo Timor-Leste e a primeiro-ministro. Dia kita pun tak sisi depan. Kita pun depan saling makas sudah. Mau sudah tu. Ia evento pura kita ni. Kita lah head support makas kita. Lolo governo, lisi italiano vice primeiro-ministro lebih makoy. Participa ini. Ia kelas bebek kuatak campuran. 1-15. Nomor 200 125 cc. Kita ni 10 detik. 5 detik. 5 detik, media siram mudah itu. 5 detik. 5 detik. Iya. Ketika siapa saja sendirian.
Bule Madeira. Iya. Nomor 267 Husi Hak Solok Racing Team. Bagaimana saya dengan do mutu mana? Iya, base bebek Geta campuran 115 cc atau 2125 cc. Lorita, ia posisi pertama Husi Romario Moniz, nomor start 8 Husi tim Harvester. Detik yang Romario Moniz, ia Ano Pereira, nomor start 4 Husi RMRN. Detik yang Ano Iha Bule Madeira, nomor start 117 Husi Wanti. Detik Bule Madeira, ia Ago Plur, nomor start 267 Husi Hak Solok Racing Team. Vice-presidente Mata naklokan na Fatima Federação e for input para a Federação para depois belejar a atividade lá dia Gliu. Tamanema hili duni data devi dia 18 de agosto, to ya dia 20 de agosto. Tamanema lo Federação de Naranja Cara deste tebes para Ministério Juventude, Desporto, Arte e Cultura. Nebe futuro macasta tebes para Federação e fiar kata ia futuro se serviço macasta Ministério refere a tuareliu assuntos motorenia. Akarat muswatene kata ia 2007 Federação Motociclismo la ia. So ia mafatim. Aturan nova itene suas leis senhor vice-ministro, senhor Salani vice-primeiro-ministro, aturan momento ne anessa presidente Federação primeiro. Então, todos os passarinhos marcados para a senhora Salani, nem macanessa presidente primeiro vai a Federação Motociclismo Timor-Leste e consegue halo mudança, fatil parabéns para itu. Consegue halo perubahan, fatil muda saitia kareta loste e intensi e senhor sosialisasi dirige duni. Momento ne hakwarak duni halo mudança e muda intensi ne ba motor duni, ba Federação Motociclismo. Tamanema orgulho Botebes, dia 2007 e 2012, e depois de 2012 e 2017, irmão Heller Vieira assume pela fale cargo nessa presidente da Federação. Parabéns para irmão Heller, momento na bang, sabe tá tendo de cada situação, momento político que está lá, Hasan ela mas irmão Heller consegue atuar na fase situação de né. E 2017 mas agora início, a me convida o senhor Luís Monteiro Belhamri, agora nessa presidente da Federação Motociclismo Timor-Leste. Parabéns, para Monlong. E a cara que nós vamos Marcelo kata, Bahia evento né? Federação considera a estratégia kata sehalo ini kata Ministério de Juventude, Esporte, Arte e Cultura, la loco da Matangkari, kali kuih ini mos tabele realiza. Tambah hili nos lorong dane atau marca história foi Bahia Valentim. Tambah tu comemora lorong Valentim Bahia Tina Hatulu Racing Ualu. Tambah nema ka itamos agora ia tang convite datang usi Indonesia di Universidade de Kepa, siramos halo evento botida rotres e atakar oferece a Federação dalam rumah ia tempo badak Federação Sepadere para o matang Ministério de Juventude Ninia para tuhare bila pali atende convite nebe mais Kepa. Di uba evento e hadisamos terima kasih lagi kepada Pak Duta Besar Republik Indonesia, Pak Okto. Kita lagi sudah dapat satu undangan dari Indonesia, dari kota Kepa, Kabupaten Kepa. Tadi sudah sampaikan juga 30 pembalap dari Kupang, rider dari Kupang. Iya, perlu disampaikan. 30 peserta dari Indonesia tapi Kupang, NTT. Dan 7 dari Bandung, 2 dari Surabaya. Jadi berkompetisi di sini memang ada individu dari juga tim dari Indonesia, ada juga tim pembalap dari Indonesia, tapi tim ada di Timor Leste. Oke, kita lanjut lagi di kelas ini untuk race ini.
hakarak mo fuatene ba lori federação nara hakarak fuatene ba sua excelência senhor vice primeiro ministro atu hakarak atu federação hakarak atu resposta de tang ya parte ministério obras públicas ini no mosba ministério do transporte campone diacciona mas bem campone los campos tres campone hatu haloba itane celebração nacional mas bem se hanoi dia bele halo dia kita federação presiden hakarak atu loketang campone ho distância 1 kilo 800 meter. Obrigado, Vossa Excelência. E também halo sila fale campo asa multifungsi. Baik lorombot itu usaha asa bandera, baik aktivitas seni kita boleh usaha pati. Agar desteves proposta de maneira usi federação atau Vossa Excelência. Obrigado. Agora 800 atau 1 kilo los kena? Atau 1 kilo. Baik di standar los mas 1 kilo 800. 1,2. Oke, tapi ini mah kalau kita dia mana, maybe CBN futur dia gelutan. Tamane mah kalau 1.700 meter itu tinggi halo komplit gelutan. Setengah tahun Usi pakaro ke balos pronto. Dia, obrigado. Dia firma a me entrega para mang obot fame, alessamos equipa, jadi ubah komissão para ia respectar ini. Oke, PC kelas termain kelas supermoto 4, kelas SE 250 supermoto, 250 supermoto. Pembalap terima kasih Long Monteiro, nomor star 448, Positi Monteiro brother. Danilo Tilma, nomor star 199 Usia Vestor. Kiri Alessandro Fame, nomor star 155 Usia Capiro Racing Team. Nesta Bento, nomor star 2 Usia Jeffra Racing Team. Kiri Alderico Jesus Pareto, nomor star 512 Usia Capiro Racing Team. Luis Franzo Rivas, nomor star 88 Usia Rivas Racing Team. Kiri Akun Vieira, nomor star 10 Usia Solok Racing Team. Dirkera Chico Pereira, nomor star 77, Usi Hugo Amor Racing Team. Dirkera Chico de Morris, nomor star 506, Usi Jehan Motor. Dirkera Lasson, Jorge Souza Borges, nomor star 168, Usi Kazize Brother MK. Dia kira nama kelas 250 cc, spesial engine, bang supermotor ini ya. Itare motor ini buat, itare alene buat ini 10 detik, 10 segundo minutos. 10 segundos minutos. Pitaré 5 segundos minutos. 5 detik. 5 detik. Iya. Prepara. Prepara. Yeah.
Tidak selesai. Tidak ada yang ganti. Mai dapat dia kita Lentamente, Danilo, Piedra Franjureva, Pagi Moreno,